Chitia Cheklo Kedam Tang ni Pai Craner Kebarni, Porpai Keba Porma Lompen, Haragat Kangki Pheluguri Multipurpose Large Size Atumpen, Ningkan esek Amei Pidopon. Bangso Amei long Kangki Pheluguri Multipurpose Large Size along, Chairman something Tiron hin pen Gacharipon Amei long, Man Peng Pen Gachetong dun Observer Lino Tiron, Kangki Pheluguri Multipurpose Large Size Secretary Komola Medhi, LEMS members lapen shareholders Atum Chetong dun si, BD Sori lapen Kivangji la Apora Hut Kiklem Kidam Kimi Senja Panche Tanche Pariponsi, Ing Samjin Pen Kangki Pheluguri Multipurpose Large Size Ningkan esek Amei pi Pachunpon. Kan esek pen AGM mai pado kon alam di keterbitan observer dewan tamu kawani lo. Kasi nili tuam kado kebeta cindi lo da ini mai meeting itu mana samjin pen setun lo. Kasi nili pen da ningarong lo. Ikan mai long observer RCS pen nang so itu lo. Ini abang so meeting ke ceng benar kita nanti samjin lo si meeting mang ngadu pon le si agenda long agenda ting peng cing mai pon ning ada cing mai pon lo kan ke bang ning la budget tapi misalnya macam ting pon lo sehingga tu kita ketika yang tek dulu ke misalnya apa si apang pen sampai non sampai ke cing tu si bom si bom lo dan ke bangnya din sampai maksud ketika macam buku acara pen la BOD members pen chairman pen jenglok secretary pen jenglok ada shareholder masalah maksud understanding kita kau aja ni active participation kita kau aja ni si negatif pun ada orang mana mereka income source mana kau mereka kau faham kita me langsung agak pek claim point mana wasai deng bon bon lo so thing tu punya part mana ke madura ciri lo lah sang pernah bangke lagi free of cost so scheme mage rat mana kisum kidu ke boy ke lagi panjo saya kapeka wasai langsung News Report KTV News.